police station ngifike ngicela umphathi station ngichazele indaba ukuthi hayi indiya ngithumela ukuthi angabulala umuntu ukuthi bangilandele ngemuva ngizofika ngingile spam nangu umuntu elingikhombisile lingifendelile yonke into yakhe ngikhombisa usemadadeni ngifenzele emadadeni ngomkhanda amafoni mfethu ngethemba ukuthi naphila kuzonke indawo la kuzophila khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi Right mina kunodaba la noma ke namhlanje sokhuluma nobhuti odabeni lakhe la khona owadutshulwa khona zigebenga semsebenzini noma ke wadutshulwa ngabantu esemsebenzini on duty uthi ke ukudutshulwa kwakhe azange kube nokulungiswa ngoba emva kwalokho walivula icala wabakhomba futhi abantu abamdubula kodwa ke labo bantu la bicala khona lavela phelele emoyeni kodwa ngale ukukhuluma kakhulu somthinta ubhuti sizwe story sakhe ukuthi ngabe izinto zihamba kanjani luthini udaba. Yebo mfowethu. Kunjani baba? Saphila mfowethu. Alright bafo usibhalele la ukhuluma ngodaba lokuthi wadutshulwa ngalesikhathi on duty emsebenzini. Yebo on duty yebo. Ngicela usithathe ukusuka nokuhlala nje okwenzeka mhlambe ngalolu suku nokuthi futhi kwenzeka kephi. Mfowethu bekuyi 26 November 2020. Isikhathi kukora 2:1 emini. Mina ngisecurity ngivalile igate lesilinde ukuthi iphume labantu abangaphakathi ihardware ngo1 o'clock silantshinga kanye sonke. Yeah. Wafika obhuti abawu3 bafika babisa iMercedes bayibisela legumeni emgwaqweni. Bese nginyawo beze khona ihardware. Bafika babuza ukuthi hey wena likhona inilento erelu 6 meter indawo. Indiya lisizi sizulu kuphendule mina njengesecurity ngitshela mfana bathi usifundo sebenza khona hardware ukuthi sifundo ngicela ukhombisa labo bhuti ukuthi likhona inilento. Ahamba usifunda fika bakhombisa ukuthi likhona ilentelo. Oyiwana labo bhuti athi amakula adla imali lokushini lethu sibhekile akekho waphendula wathuya wathi tula. Bajike bahamba. Njengoba ngafaswana azivula babuya iMercedes bayiphendule bayibhese ngase Newcastle. Ayinayo inumber plate ngaphambili le Mercedes yami. Yeah. Bezo ngolayini e-store ngidwa ngomthetho uvela ungene kwakuseni ngale COVID le umuntu kumele asanitize afake imask uvela ugulukudeni ungene e-store. Yeah. Oyiwana wabo avuma ukuthi yena kuzofaka imask bayifakile imask asanitize angene ngaphakathi e-store. Lo wesibili athi ngeke ezwe ngamakula uyangena phakathi e-store. Ngithi mina cha wena uphula umthetho obekiwe akwazi ungena e-store ungayifaki imask ungayifaki isanitize. Manje yenza umthetho wahulumende wabekwanga yithi njengabantu abane-store. Ngicela ukuthi ingene lo bhuti wesi-3 ngoba vele e-store kuthiwa kungena ngathiwa ngena abantu bonke ilo e-store ngaphakathi. Lo wesi-3 nangisho njalo athi kimngeke ngazona uyazi ukuthi ubhekene nobani. Kodwa amehlo akhe nangimbuka awasabukanga mina ngiwabuke lo semva kwami lo ngenile ovuma ukusanitize. Nangiphendula ikhanda lo isibhamu sesikhiphile ungikhombile ngaso. Hawu kwenzakaleni manje lo yadubula ngempela ngibona ijezi lami selibomvu igazi lapho. Baphuma babalele bonke abantu e-store. Kwaliwa lapha indiya qhamuke nomphini wepiki. La ujikela phansi aphuma labaleka ngawuthatha umphini wepiki ngase ngingcamele noma yini lapho. Ngagcina sengishaye kuye lo khipha isibhamu longene phakathi e-store. Ngamangala ukuthi mina ngoba ngixabananga naye umuntu engimvimbile lo number 2 engishaya ngene e-store ngene yena ushiswa yini lo osengaphakathi. Yeah. Bafika bathatha iMercedes ubabaleke. Mina sengiwile ngaphakathi e-store badubula amahlandla amane futhi ihlazo leqoko level. Ibhambe ziwu2 zayidubula ngalezo langa. Alright ngicela ukuthola la ukuthi mangabe bedubula badubula babhekise ngakiphi mhlawumbe ukuqalekisa nje ukuthi futhi yabona i1 meter semude kakhulu 1 meter into bese duzani impela nami okubaba badubula wena badubula mina yebo. Alright. Amandiya ngazathi afone ukuthi kana ke kuneMercedes ebomvu ifike yadubula security e-store bavale yonke imigwaqo base bebalekile kuphiwa bamba bebheke komnandithi cishe ngaleyo langa lelo. Mina ngithathwe ngetruck elayisha usimende ngimise esibhedlela washiba ngicilo ngeke masinyane. Bangisekiyethi bafike bangithunga ba-check yonke into. Ngasedubulekile la eswini inhlavu yangena la ngemuva ephumela la ngaphambili. Enye la ithangeni ezinye zagede. Alright. Ndiye nalifika kimntambama e-store khona esibhedlela. Lithi ndiya sebebanjiwe abantu abakudubulile e-store.
u-Atazwane ngithi mina u-Atazwane lo odlala ibhola besisho yini emphathe kahle ngoba umuntu oqeqesha abadlali belona athi hayi Atazwane be-ANC angimazi ngiqala umbona futhi lo bhuti ayiqala uyingephi story usumuntu wayeJohn Philo story. Alright, umuntu we-ANC kanjani mhlawumbe uyikhansela noma uyimember ye-ANC? Bathi uyimember ye-ANC ngathi kuthiwa yini umuntu olandela imeya deputy mayor. Oh right, ngiyabona. Basho kanjalo bangazathi deputy mayor ngazathi umuntu osesikhundleni esilandela yena. Yeah. Ngakhohliswa kwangazathi abantu laba akadamba nabo onogada bakhe. Kodwa ngicine sengizwa ngabantu hayi abantu abaxosha bebesizela amasipala ngenkohlasela ngicine beqosha. Yeah. Thiwa bahlale esibhedlela mina ngihlale esibhedlela ngiphume ngilando maphoyisa ngithathe athi ke nami ngilenza icala ukuthi ngishayile kulo muntu lo. Ngihamba ngayovalela ngisana amanxeba emanzi enjalo. Yeah. Uze kufike umunye ubaba bathi ukhumalo wafika ngibhala istatement hayi ngimchazele kwenzakale ini. Hayi enkantolo uthiwa ngiphume ngihambe ngekhaya bangangivaleli. Phuma ngihambe ngekhaya. Icala kuthiwa lihamba kahle yonke into i-high profile case umuntu wepolitiki lo okulimazini. Mina ngizothola abameli yonke into ungafihleli ukuthi ungenzi live. Yeah. Ngiyenza nje ubabeshisa. Bebe usuku kuthiwa kuyokwenziwa into ethiwa i-ID pirate kuthiwa kumele ngibakhomba ukuthi ubani. Bafika babakhelisele phakathi lapha ejele babanike izinamba zabo. Hayi ngifike ngikhomba ukuthi number bani odubulile. Alright, ngoba vele wababona isikhathi bekudubula. Yeah, ngababona impela ngambekisa kahle impela lo muntu. Ethuwe ngakhona ukuyikhomba ngowe wana engidida kodwa ithuwe bayikhomba wazi ngambekisa nangeJathu ngoba bazosemkhumulisa bambona nangeJathu ukuthi uye ngempela ude ekho idubula. Khona iJathu yayila emzimbeni kulo. Yeah. Uthi evikini kufanele ivima vika amabili icala kwathiwa liphelile alinafakazi. Awu ngaqala ke manje ngamanga athi icala liphela kanjani mina ngazi ngine court nami futhi bangithathile bangivalele nama zami futhi ngecourt ikwenziwa yini le nto le. Yeah. Hambe nge-police station khona osizweni ngifike ngicela umphathi station ngimchazela udaba ngibuza ukwenzakaleni icala nali liphela ini. Hayi ngizitshe lapho kuthiwa hayi ngigibele ngedrobheni khona ubaba bathi uAlexandra ophethe wonke ama-police station la angazi wambiza ngoba ngithi yini lo baba lo kodwa uphethe wonke ama-police station usebenzela ofisini lakhe yedwa nje eceleni. Yeah. Afonele umphathi station osizweni ukuthi akeze azochaza ukuthi icala licishe kanjani sike sihlale etafuleni namtshela ukuthi akangifundele ukuthi kwenzakaleni ukuze cishe icala. Hayi yahluleka ukufunda ubaba ngibone lapho ukuthi hayi khona inkinga khona yeke umphathi station ethi neziqu ezinkulu ahlule ukufundela mina nje icala licishe kanjani. Yeah. Ngifunda ngafundele yena ubaba uAlexandra ukuthi kubhala ukuthi mina Vincent ngihlasela ubhuti oqhugayo wagcina wangonisha wagcina sengidubulile ngenkanyamo ngigcina sengilimali. Wafotokopa linye idocument lo baba khona phambi kwakho umphathi station. Wamtshela ukuthi ngiqhubeke naleqala ngililandelele ngirojiwe la. Hayi ngafotokopela nje ngilibambe kahle ngigade futhi lapho ngaloku ngichanasa manje lento iyingozi kakhulu labantu akusiyo abantu abadlalayo. Ngiphume ngiye emadadeni kuba bebathi ukuthi wathi ngibabe bathi uDuki ophethe abashushisi. Yeah. Ngifanyele nomphathi station siyaqala iyafakaza umphathi station uthi mina ngihambe ngiye kuMama Mazibuko. Lo baba lo Alexandra lokuthi hamba kuDuki lemtshela yena ungalesala leli. Yeah. Ngifuna ngiye kuDuki ngempela ngimsithi uDuki kwathi hayi nezinto wayibhala kahle. Waphendula iscreen lese-computer khona ku-office lakhe. Wathi ngithathe nansi inamba yini NPA lona bayona yini NPA yini le inhlangano le elandela abantu amacala. Nekhohle National Protection bani NPA yeah. Wathi ngithathe i-email yakhona nenamba yakhona ngibafonele. Ngifona ngempela. Bangibuze khona lapho ku-NPA ukuthi ngiyitholile ukuthi ngaya yini enkantolo ngisho ukuthi hayi kuphela kaze ngene enkantolo kodwa kuthiwa liphelile nginafakazi. Hayi nganikwa inamba lababa bathi ugule wanginika i-reference number wathi uzolilandelela icala kaze lilandelele. Ngiphume ngiye kubabe bathi uBrandon ngathi ubaphethe bonke futhi naye bashushisi khona eNewcastle. Ngiphethe le document wathatha wathi nginika 3 weeks ngicela ngimnike 3 weeks uzobuya kimi uzongisiza lento. Naye akaze futhi abuye nakayiwani. Ngijike ngibuyele khona emadadeni ngifuyele uMama Mazibuko lo bese lephikisana ngaye-ke ubaba Alexandra khona. Nafika uMama Mazibuko ngamtholi ngithole umunye ungisi bathi ngisithwala senze emofisini nabo abaphathi babashushisi. Athi-ke nake uye wadusha icala. Mina ngabhala istatement ngokwami ngingakho icala licishile. Ngilindele amaphoyisa ezazongibopha. Hawu
sekuboshwe mina futhi manje ukuthi mina ngithi ngibhale intanga ngokuthi mina ngingikwa njengomuntu ohlanyayo ukuthi ngadutshula ngiphinde futhi ngivikelele naleyo muntu loyo ukuthi yena-ke yimi futhi ngimhlaselile ayikho into eniyibhasela ayikho yonke lento wathi angilindele amaphoyisa ongaba naleso khathi nje sami hhayi ngivume ngabo phela kwisinyanga ngibuyele futhi khona emadadeni ngithatha iketanga so ngiye kumphathi wami e-hardware lapha ngimtshela ukuthi mina ngilambile nengane ngisebenzi ngimayele emsebenzini wakhe ngicela ukuthi angipho okuncane nami ngizokwazi ukudla ngabe bese yangivukelela ngoba naso sibhedlela kamnako sekunabomali ekhaya sekuyokhipha iy'ndleko zakho kodwa bengisebenza ngisebenzela yena kodwana hhayi lokhu ebraya yale anginike esinye isithombe selinye indiya yathiwa nje libulala le ndiya ngizokwazi ukuyithola le mali ngizokwazi ukwenza yonke into yami kuthiwa hambe nge-police station kusho indiya lami umqashi wami ngqo uthi hamba ubulala umuntu uhamba ubulala elinye indiya kanjani ngikuthola lapho ngiyodubula ipakistan ngazathi waliboleka u-400,000 inini nasiyichaza into yakho kwathi ngizoyithola leyo mali lena sengifunile ngihambe nge-police station ngifike ngicela umphathi station ngichazele indaba ukuthi hhayi indiya lingithumela ukuthi angabulala umuntu ngicela bangilandele ngemuva ngizofike linginike lesibhamu nangu umuntu elingikhombisile lingisondelile yonke into yala ngikhombisa usemadadeni ngisonzele emadadeni ngomkhanda amafoni ngiphethe i-workshop yamafoni kuthiwa iyafakaza into engiyikhulumayo yiko sengibuka njengomuntu ohlanyayo ngathi ikhanda yabasebenzi hhayi ngithatha iketanga ngihambe ngifike ngivala inkantolo khona emadadeni lapha e-high court lapha emadadeni yisho ukuthi hhayi nina ngisebenzi mina ngicela ningisize la ndlela engicala lami ugcina usachaza ukuthi bekubizele ngaphakathi umama Mazibuko ekubizele ngaphakathi ugcina nje usachaza la ukuthi umama Mazibuko ekubizele ngaphakathi hayi right ngithi nasengifikile khona-ke ngingene ngaphakathi security ngithathe lithi angiyekho khona ukhona usizo basifika ngiyekhona bangisho kuMsithwala kuqala uMsithwala afika athi hhayi uye owacisha icala mina ngasayina ngokwami istatement esishoyo ukuthi hhayi yimi engahlasela lo muntu ingakho becishe icala manje angilindele amaphoyisa azozongibopha noma engayini hhayi ngimangale mina ngoba kuthiwa icala lisesikhothi emajajini kanti impontishile futhi ukhona le emadadeni iduzane kwenzele kanjani lo ngiphume ngihambe njengomama Mazibuko umama Mazibuko athi hhayi angilindi ukuyilungisa leyo nto leyo hhayi ngihambe ngekhaya angilindi phela kushe 2 months futhi angingeni lutho akwenzeni lutho ngithathe iketango mina ngifike ngikhiye yona ikhothi-ke ngqo ukuthi ngisebenza amanga la ekhothi ngidlala ngamacala abantu angithatha omunye ubaba angisho kuyimama Mazibuko athi akangilungisele lento le maningi amacala lahleke la angapha aphelele emoyeni ngingasazi ukuthi kwenzakalayo njani hayi mama Mazibuko uzongilungisela leyo nto leyo ngiphume ngihambe ngibuyele ekhaya ngibuyele endiyeni ngifike ngimcele ukuthi hhayi ngicela ukuthi ungilanginake nami nginomndeni ngilambile ngiyengane ngiyagula umalume akusiyo iy'dingo zakhe zokuthi anginake lezo kumele unginakekele njengoba ngilimale emsebenzini indiya linginike isithombe lithi angiyobulala elinye indiya kodwa indiya esebenza emadadeni dayisa amafoni dayisa nama-TV so angiyobulala lona kuze ngizokwazi ukuthola le mali hhayi ngihambe ngibuyele osizweni e-police station ngifike ngichaze kumphathi siteshi ukuthi nali indiya likunike isibhamu ngiyobulala elinye indiya emadadeni ngicela ukuthi bangilandele ngemumva bazongibamba bathile lesibhamu nendiya ikwazi ukucindezeleka ngoba seliyangilahla manje kungenzeka ukuthi funa ukuthi mina ngibulale laphana ekugcineni kuthiwa nami ngibenzile iphutha amacala waphele nyanga hhayi bathi ayinafakazi into engiyishoyo beyeke kanjalo ngeke ngilindile-ke ngihambe ka-Department of Labour u-Department of Labour ngigcwalisisa amafomu athi ngiyenike indiya fake i-business registration alinalo indiya gcwalise nje into ebhedayo lawo mafomu ngiwabekile ngakathi ngilimale ku-Omari Hardware hhayi ku-Halfway Hardware hayi lo ngilandela indiya ngicela inginakekele phela ngilambile hhayi gcine nje lelibalekayo ngingasayingeni ngendaba yami gcine sengishisa imoto yalo mina bangithathe bangibophe ngimisho mina e-police station ngifike ngisho ukuthi yimi engishisa imoto walimala ngesikhathi ngidutshula atazwana kanjeyona nathi angijika kho cala elivuliwe ukuthi ngo-10 ebusuku bangilande football bangifice ekhaya bangithathe bayongivalela ngathola ibheli ngaphuma kusho kwaphela 2 months bangigweba-ke lo 3 years azange futhi banginike ne-chance ukuthi ngiyikhalele enkantolo wathiwa ngihamba ngiqhele khona lapho bangithathe bangivalele ngoba ngibuyile manje sengiyabona nangi futhi u-Ataka usengena ngapha kwi-MK usesebenza eParliament ngicela kwintatheli yase-SABC ukuthi hhayi mani nginenkinga ngingadubuleka
icala angathethwa ngazi kwenzakala kanjani. Yeah. Waxoshwa ngolesibili kuleyo Judizi, mina ngirifota ngesonto kuye kwaba uMsombuluko lesibili waxoshwa simbuke indabeni lengena ngo-7 kuphela ngo-7. Nangu ngiyavela la emagameni abantu atazwana ubulisiwe kwi-MK wadubula security eMayela wagwetshwa ngo-2020. Kodwa mina ngazi ngibona ugwetshiwe asazi ngine enkantolo bese kubhalwa amangodo lapha. Yeah. Yini. Ilathi indaba bhuti. Alright, so ikuphi ofisa ukuthi abantu bekusize ngakho njengoba udaba nje ucela ukuthi siliveze noma ke silisabalalise ukuthi wadutshulwa kodwa ubulungiswa azange ubuthole, mhlawumbe ikuphi ongakusho kubantu? Bengicela ukuthi mina abantu bangisize ngoba phela le ngozi evelele mina akusiyo yami ngedwa. Ngoba nawo umthetho uyajika ngoba beyichaza indaba bethi mina yimi engihlasele lo muntu bengi-self defense. Bayasebenza abantu abaningi la eSouth Africa. Kungenzeka kufika umuntu komunye futhi osebenzayo afika amlimaze emsebenzini athole inkinga efana neyami yona le. Kuthiwa nayo self defense. Manje ngiyacela ukuthi bangisize onamandla ngoba nakhulunywa ngo-Atazwane nje la eNewcastle wonke umuntu etatazela vele athi ngiyekele le ndaba ini. Manje ngiyafisa ukuthi naye la akubona umthetho ukuthi uyasebenza. Mina nginenhlanhla ngiyaphila ngiyakhona ukuyikhulumela angifani noSenzomenye icala yakhe licindezelekile ngoba eyithulele ngasazi ukukhuluma. Mina ngiyakhona ukuyikhulumela banginike ichazi ngikhuluma ukwenzakale ini badlala ngami. Manje ngiyacela ukuthi iphathimandla zingisize ngiyafisa ukuyona angifuni imali yakho ngifuna nje umthetho ukubona umthetho udlala indima yawo. Angidutshule umuntu ngenhlanhla bangidubule ngenhlanhla engawo bazangadubulele badubula bonke lapha. Ekugcineni kodwa futhi abachajwa ngazathi selokhu balwa yedwa ngathi ngeke wenza into uye nje ibhoze enkulu la akulo. Naye ngiyacela kakhulu ukuthi bangisize la nami ngihluphekele. Hayi ukuthi uhlupheka kwami ukuthi ngifuna imali oba ngicomplain ngikhala la. Ngifisa nje ukubona umthetho udlala indima yawo. Ngoba abantu abalimazana ematshwaleni icala ligcina khona enkantolo. Mina ngilimala emsebenzini kuthiwa self defense akunafakazi yimi ngihlaselile. Angisazi ukuthi umthetho usebenza kanjani lapho. Akugxeki bona uyazi benza kanjani kodwa mina ngiyafisa ukuthi ngathola futhi nobaba uJaji uRaymond Zondo. Yeah. Abuya azosho ukuthi section bani lo shoyo ukuthi umuntu ayisemsebenzini usuke ne-self defense naye linyazele emsebenzini. Naye ngiphendule lapho le-session bani eshoyo ukuthi akasuke umuntu ayolimaza umsebenzi. Hayi ngizoyiyekela icala kodwa futhi ngazi ukuthi mina iphoyisa noma kuthiwa ulimaza intsha lihamba nathi kuyicala lelo liyatshejwa lelo cala suke nayo ifana nephoyisa. Mina ngilimale emsebenzini oba ngiphelile kuthiwa self defense angami. Mina ngisinja ngifani nenje kodwa nje bona bayakwazi ukuyithethela nayo icala la. Yeah. Ngiyacela kakhulu mphakathi. Alright, bafai akunankinga siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi udaba ngizolifaka lena abantu abanolwazi, abantu abazi umthetho bazokwazi ukuthi bekusize mhlawumbe bekutshela ukuthi iziphi naziphi izinto ongazenza. Ngizoxhumana nelinye iphoyisa cishe mhlawumbe nalo liyawazi umthetho bese ke mhlawumbe lizoxhumana nawe likutshela ukuthi iziphi naziphi izinto ongakwazi ukuthi ke uzenze kule simo lesobhekene naso. Ukhonile ukuqopha lokho ukuthi ke ngake ngithethe ngiboshiwe sengifakela orange amaphoyisa amlande lo ade bamsondeza eduze kwethu iziboshwa laphana futhi bamketelezele belindele mhlawumbe ngizokwenza okubi kuwe qhubeka icala kuthiwa ngilungisekile noma sengiboshiwe. Angazi mina angazi ngibona umuntu ongaphandle ezohlanganiswa nebosha soduduze wakhe eqama-charge officer soduduze kwethu. Futhi mina vele bangiphushela okubini bafika ngathi ngahlala ebunyameni abafisa ukuthi mhlawumbe ngabe kuthiwa ngiphumile ejele ngabe kufika lokhu ngihlalele khona. Icala mina ngibekile idate yakhona ukuthi lokho idate ethini abaseshi babemlethelana eduze kwami yini inhloso yabo babenza kanje. Alright, babaletha uyena umfowethu bebemletha la ejele lawa kodwa uboshelwe khona. Sakhishwe ejele benana sisebenza siyayiphuma sihambe nezibhalo sisebenzayo ema-police station sibodoze nakuthi khona ama-toilet ablockile sikade ivalo nakuthi khona ivalo ephukile. Sakhishwe langa sasiye police station yaseNewcastle sokhanda zona izivalo. Bamlanda babuya bamletha la eduze kwethu la. Ngamangala ukuthi lo muntu bangamsondeza eduze kweyibosha yini inkinga ufunani ukuthi ngeqe charge officer azofika ngale kithi kodwa sebegcwele wonke la ngabe masesigadele thina sikade amawadi la ukuthi zona sikade abasishi kodwa basegcwele wona-ke amawadi la kama abaseshi emile nayo la indaba. Manje leyo nto leyo nayo ngikhombisa kona ukuthi umthetho bovele ufisa ukuthi ngathi ungangicindezela. Ngeke futhi ngithi umthetho ngizosho la abangamaphoyisa abekhona lapho ungangicindezeli lonke umthetho ngoba kusibona bonke abenzele inkohlakalo engiyibonile. Yeah. Hayi kulungile bafo sizoyifaka nale ngoba leya yasekuqaleni bisisilahlekele
but sizowahlanganisa le nkulumo ngoba siyiqophile soyihlanganisa bese-ke siyakwazi ukuthi-ke siyilalelise abantu bephawule mhlampe la bangakwazi ukuthi bephawule khona noma bekusize ekugcineni. Yebo mfowethu, ngiyabonga kakhulu. Alright, siyabonga. uFacebook angiwazi-ke mfowethu mina uFacebook. Iqaleni kodwa ngingazami ukuyifaka uFacebook ngikhandele omunye umfowethu ukuthi angizami ukuyiveza ukuthi angisize abantu. Manje ngihluleka kuyenza. Omunye umuntu uyafike aqamba amanga athi yena uyiphoyisa la kuphi yangisiza icala seliseMaritzburg. Bagcina angasizakalanga futhi kwalapho. Sesebenzisa nje ifoni yona. Alright, mhlampe okunye engifisa ukukuthola ukuthi kulolu daba singayisebenzisa yini iy'thombe zakhe ekuthenini uvele ukuthi wena mhlampe sikufihle. Cha, ngangiveza impela mfowethu wami. Lento angiyifihlanga. Mina isisami sibobokile mfowethu. Ngajika sengizonile. Ngasala kancane ngijabula inhliziyo la. Lenhliziyo yangena ngemuva ezongijabula la phezulu. Engisemathangeni. Uma ngifihle lutho uveze konke kwami. Ayikho into eyicala kimi engiyenzile mina. Umsebenzini ngisebenza. Ukho okufihlekile kuyini. Alright, ngifisa ukuthi mangabe kukhona umuntu ofisa ukuxhumana nawe noma ofisa ukukuthola mhlampe ofisa ukukusiza engakwazi nokuxhumana nami bese ngimxhumanisa nawe ngenzela ukuthi ngikwazi ukumnika inamba yakho umuntu osuke efisa ukuxhumana nawe. Yebo mfowethu, ngoba wena ngeke futhi bangixoxele vele bathi-ke uyiphoyisa inini. Ngiyacela ukuthi baqale kuwe bese uza-ke nayi. Kululekile lapho mfowethu, ngiyacela kakhulu. Alright bafo, siyabonga isikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu mfowethu, sebenze kahle. Siyabonga. Bafethu zinjalo-ke iy'ndaba. Ngiyethemba ukuthi babukele emakhaya nizokwazi ukuthi-ke niphawule kulolu daba abantu abazomthetho bafowethu nangobhuti la uselivezile lakhe isayidi. Ngithanda ukudlulisa lokho ukuthi kulokho okushiwo la kule nkulumo akusuki kuthina as abanikazi bephepha noma abanikazi be-YouTube channel, kodwa-ke into esuka kumfowethu lo okhala-ke ngokungabutholi ubulungiswa kulesi sigameko-ke esenzeka. Ngakho-ke bafowethu ngiyafisa ukuthi ngizokuphawula kwenu nombono ngalolu daba ukuthi nina nicabangani, hlangana lapha kwi-comment section.